di Facebook. Ada tayong tata dito YouTube ako. You're live. Okay. Pwede man nga ti kantang tata. Kas pamasungad niya sunata ito ipanagtata dito YouTube. Dinamili abanga. Apo sika ti bilegmi, apo sika ti silaw mi, di kamay kari nga agserbi, apo sika ti kamang mi. Kas may sa abang nga agserbi ti apo narukop narasi nanumo. Apo sika ti bilegmi, apo sika ti silaw mi, di kamay kari nga agserbi, apo sika ti kamang mi. Okay. So, dati yung may buya. Ito yung YouTube pa. Nag-live tayo tawang pa yung matlang nag-buya po. Malis tayo tayo ngayon ta. Nagapo tayo di Facebook. Kadudag buy-buy na tayo dyan nga magawan-awan mo ngayon di signal. So, may malis tayo dito yung YouTube. So, pa ita dito mo tag-buya madamdama. Okay. Dati buy-buyan. Dati may isa. Hello, naimbag na rapiing. Sino dito ni may bisita ni Pimana matlang. Matlang. Okay, yung maggarabim. Kamsat, kung sino ka na buy-buya. Yung maggarabi. Para ganyan, natin nga kanta. Binin lang. Tumangadaken ka po, katiyakas ko, to'y ar-araraw ko, itaasin, kanayat mo, pinakitalek, to'y asok ko, barud o Diyos sa puken ka, indak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakat kibinen alain ka, tarabayen alain ka saranayen, tapno kalinay abukod mulaen, nagita ima ipatay mo, ukawen sipnget tibiyag ko, tasikalae tibagnos ko, nga agturo
kinapudno ngarud o Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakad kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen. Siya sino balagip mo mariknampay kadi amin agasam kad ida o Diyos nga apo pasantwe kinakurap lain ka tarabayen alain ka saranayen tapno talinay tapukod mulaen. Okay, nembag na rabi kayo amin na pong labas na. Dahil ako matagbuya dito YouTube. Barang may signal na nagsubdi tayo di Facebook live. Subdi tayo di Facebook tayo. No. Okay, dati may isa. May magnarabiim. Labsat. May buy-buya tata. May isa nga buy-buya tayo. Buy-buya ka tayo ako. May manamot lang. Dito garad ka natanpok nga ayat. Ilocano Christian song. Nakakaskas daaw ti ayat mo pulos sa di matukod to'y isip ko taapay aya nga indaton mo day taabiya itikas kanyak aparswa nakakaskas daw tiyayat mo pulos sa di matukot to'y isip ko taapay aya nga indaton mo day taabiyat itikas kanyak okay. Nakakaskas daw kiyayat mo puloy taabiyat itikas niya kaparswa natanok nga ayat naindaklan nga ay
nasudi nga ayat. Natanok nga ayat. Naindaklan nga ayat. Nasudi nga ayat. Okay, nembag na rabi. Agbuy-buy tata. Nagawa naman di signal nung naduma. Datay pa nagkapsot na pasensya ako. O Apo Jesus, sumay ka. Dito'y puso agnaet ka. Ikutam to'y biyag ko ken kararwa. Tapno jak to may sinaken ka. Iturong nakadwa po. Tarabayem aladay to'y numo. Tapno agserbi ak asipupudno. Aging gatong pato'y biyak ko. Tati ayat mo isu Apo ti biyak ko. Ket ti asim isu Apo ti kiret ko. Ket ti bilin mo isu Apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno. Thank you Apo iti may isa kang buy-buya. Iti nga panag-live. Comment ka tamat kabsat no sino ka man nga buy-buya at no damo ti basaak no pa. Pag inanaan kanta. Yung bagarabi. No may tuloy signal, tagsog di actor niya Facebook siguro nung damdaman ta may tuloy signal. Diyan mag live. Pagkaludag tayo makabuya, Apo.